جبورایە گشتی ئەم وەک سازیە پەروەردەیە شنگالی پشتگیریە گەلێ خۆی ڕۆژئاوا دەکەن و ئەم دەبێژن ڕۆژئاوا ji بوو مرۆڤاییê xeta sor e. Weke tê zanîn gelê me yê rojava bi hezaran şehîd dane ji bo ax û hebûna xwe bidin parastin. Lê di roja îro de çetayên hikûmeta demkiyên ku tinê navê xwe guhatine bi navê Daişê tê zanîn careka din êrişên xwe li ser gelê me yê rojava didin meşandin. Îro gelê me yê rojava di nava komkujiyeka mezin de ye û bi hezaran kes careka din berê xwe didin koçberiyê. Di van êrişan de bi sedan şehîd û birîndar hene û bi dehan zarok hatin qetilkirin. Li Rojavayê Kurdistanê qetilam tê kirin. Ji bo wê em weke mamosta û roşenbîrên şingalî bang li mirovahiyê dikin li Rojava xwedî derkevin û bang li netewên yekbûyî dikin ku berpirsariyetiya xwe ya mirovahiyê bi cih bînin. Çetayên Daişên ku di 2014 de li şingalî komkujî dayên pêkanîn niha jî li ser gelê me yê Rojava didin pêkanîn. Em wek mamostayên şingalê careka din piştgiriya xwe ji bo gelê xwe yê Rojava didin diyarkirin û dibêjin her der Rojava ye û em berxwedana Rojava re ne. ئیرۆ ئەم ژی وەک مامۆستایەت شنگالێ مەداخۆیانی داش بەر پشتەوانیە خوشخەلکی خۆی ڕۆژئاوارە بدن خۆیاکردن و ئەم بێشنەوان و نەبتنێنە و ئەم ژی بوارڕێنە ئەف چەند ڕۆژن شەڕێکی گەلێکی گرانە سەروان تێتە ماشاندن و ئەم ژی لێ دەری حادر بوونە دا ئەم پشتگیریە خوشوان ڕە بدن خۆیاکردن و ئەم بێشنەوان و نەبتنێنە و گەلک ژن و زارۆک هانە کوشتن و شمالە دوان هانە دەریخستن و دنیا هەموو بینێ خو بێدەنگتکێ و ئەمێ دیسە بێژین ئەم بوارڕەنە گەلێ ڕۆژاوە و نەبتنێنە و بژی بەرخودانە ڕۆژاوە و شەهید نامرن.